Go ne ga runya kgabo ya molelo ka laboraro ka nako eo sekolo se neng se tswile. Ga gona tshedimosetso ya gore ke eng se se ka tswang se o bakile, mme seno ke karolo ya dipatlisiso tsa sepodisi. Tiragalo eno e tlogetse batswadi ba ngoregela gore ditlhahlobo tsa marematlou di tlile go amega. Di-exam di ba tumetse what will happen ka bana ba ileng gore like mostly ke the matriculants gore ba tlo dira bjang mo nakong ya gona bjanong. And very sad because Lena was one of the students ka mola I matriculated ka mo sekolong. Le ba direle plan gore ba tla ba gone gore ba ngwale di-exam ka no sekolo se file ka nako e thata ya di-exam. A re itse gore mollo khosa keng or ke bona bana a banye go kwala a re itse. Ba sepodisi ba re ga go kgetsi ya go tshuma sekolo eo e begilweng morago ga tiragalo eno. Le fa go le yalo ba batlisisi ba ne ba etetse sekolo go ya go batlana le bopaki. Ba goditse gore go swele yona phapuši ye e šomišwang ka golo gomme ke yona e bile gore beine le ditafola le ditulo tša bana gomme ga jwale ga gona go e leng gore se tša golegile re kgopela go ka ba le information go ba tshedimošo a ikgokaganye le maphodisa a gausi. Lefapha la thuto mo profenseng ya Mpumalanga la re barutwana ba dithuto tsa marematlou ba tlile go tlisiwa mo sekolong seno se se leng dikilomitara di le 2 go tloa kwa Moepi mo ba tlileng go ngwala dithuto tsa bone tsa mafelo a ngwaga. Barutwana ba dithuto tsa marematlou ba ne ba sa letlelelwa go ka tshwaela. Offense Stimo, SABC News, Marapyane.